Renggalah Radite Uku Merakih tanggal 19 Februari warsa duang tali 23 mangkin boleh aturan bakti ring pura kayangan jagat luhur Natarsari Apuan Baturiti Tabanan Bali. Kesarangin antuk rakan titiang sarang ibun titiang pada tangkil ring linggih natarida petaro sanemo pariangan rike ring Natarsari. Sampun prapta ring Balegong katon sekegong metetanguran punika taler wenten sekeslonding seni jagi ngaturan ayah rika ring Natarida sampun metaki-taki punika taler wenten istri-istri aturan ayah ngerejang wus puput ngaturan sembah bakti ling ringgih hidup tara sesunan mangkin jagi pacang ngeliput sesunan sani meyoga rika ring Natarsari Apuan makeh pekantanane hidup tara sesunan ring sejebak jagat Bali nyaksiang polah palih karya rika ring Natarsari. Niki ida betara nawa sanga sampun puput ngaturan bakti dumugi rahayu kebaca selamat rahayu rajek merkosami sanening sarwa maurip ring jagat Baline dumugi rahayu wantah ke presida titiang keliput ring ringgih Natarida.